ngiyakubona mina mawuthunyepi eNazaretha kuthi hamba mntanami ubheke eNazaretha ilapho ubizele khona uma ubizele eZayoni ngiyakutshela mina ukuthi use eZayoni uma ubizele ePostoli ngiyakutshela buyele ePostoli uma use church ngiyakutshela ukuthi buye angithi ngiyabingelela kuni nonke balaleli podcast KZN podcast udokotela Mohatsela lokhulumayo manje sizakhuluma ngesihloko esithi umuntu onjani okumele athwase ingaba bonke abantu banethongo yini ekumele lithwasiswe na baningi abantu abahlangene nezinkinga ezilelo hlobo kakhulu ngoba mawuthi uyafika mhlambe kobanye abelaphi ake ngithi mhlambe ufika kimi mawufika kimi ufisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho angivesana ngithi mina aqhumisa ubuhlalo obufakileyo iqala ngibuke kuJehova ngicela enkosini ukuthi kwenzakalani ngawe uma ngithola ukuthi unesimo sabantu abadala nakhona lapho uyayibheka leyo nto ukuthi lo muntu lona umele abe kweyiphi indawo akubona bonke abantu ekumele ukuthi bethwase khona abanye abantu abanganywa noba abantu abadala ngesizathu sokuthi bafuna ukukhuluma ngaye ukuze kulunge izinto ekhaya so abantu abaningi lento isibadidile abanye baphethe kakubi mayike wafika kumelaphi afika athi umelaphi nabantu abadala so lento abantu sebeyababalekela abelaphi ngoba bazobatshela ukuthi banabantu abadala lento kuthiwa unabantu abadala kumele ukuthi kuthusa wena into emali ingasikuthusa ukuthi kumele uthwase ilapho efaka ukuthi kuthuse khona ngoba umuntu nomuntu nesidalwa sakubo asubehamba naso so lento sikhuluma ngesihloko sithi ukwethwasa kuthwaswa njani umuntu lento yokuthwasa kuyinto enzima kakhulu abanye abantu kuyenzeka ukuthi bangenwa lithongo kodwa akukho ngisho u10 kg wempuphu ekhabetheni njengomelaphi leyo nto faka ukuthi ifike kuwena ukuthi lo muntu uxakekile uswele uma ufika kumina ngiyakutshela mina ukuthi unje uma ngaba bekhona ngiyakutshela ukuthi unabantu abadala and lento ifuna ukulungiswa kanje uma ngaba bekutshelile ukuthi unabantu abadala mhlambe uzothi mawufika kumina ngikutshele ukuthi mina hayi wena into isidingeka udingeka ukuthi hamba okwenza inhlambuluko ekhaya maka kwenziwa inhlambuluko ekhaya ayikhulumi lento ukuthi wonke umuntu kumele athwase uma uke waqeda lekwenziwa le nhlambuluko yabantu abadala esube beyidinga ngaleso sikhathi yonke into iyaqonda kuwena nasemndenini wakho akubona bonke abantu ekumele ukuthi bethwase emhlabeni uma ngabe abantu bezothwasa bonke ngomphozo lapho umunye ngoba into ebalulekile ile yokuthi wena izwa inkinga uhambe uyolungisa leyo nkinga ukuthi ngabe bakhala ngani yini abayidingayo into edala ukuthi namhlanje ubonakala ukuthi ngathi ithongo ingathi abantu bangena lithongo isizathu sesokuthi uma bekhuluma basekho ozwayo manje sebangathi manje bayalwa bengena kubantu akubona bonke abantu ekumele ukuthi bethwase kunama signs ashoyo mangabe unabantu abadala nangakuwena awukwazi ukuthwasisa umuntu ongakaze aphuphe ngisho ibhayi akakaze aphuphe ngisho imoto ke ube sothi lo muntu lona unabantu abadala no kukhona izinto efaka ukuthi zilandele kune steps nje omfaka ukuthi uzilandele emntwini okanjalo naye uyayibona leyo nto ayiphile uma ngaba lo muntu ethwasa kuthiwa mhlambe uyamsiza kahle kahle leli gama lethu ukuthwasisa ukumfundisa ukuthi uma kuvela lento usube khuluma lokhu usube kusho lokhu thina njengoGobela mhlambi
asikwazi ukuphikisa umuntu osube ethwasa sifuna ukwenza thina ngendlela ethandwa ithina. Umuntu osube ethwasa akuthwasi mina, kuthwasa yena. So yena unelungelo lokuvuka ekuseni noma yinini azokulawulela iphupho lakhe. Asho ukuthi mina ngibone kuthiwa manje ngiyisemfuleni. Awuzothi wena ngoba ubanje bubugwala la uthi makangaye emfuleni. Kuyakuphoqa ngoba lo msebenzi wawunikezwa abantu abadala. Kuyakuphoqa ukuthi vuka na ucenga uNkulunkulu womelele uhambise umntana abantu lapha ekuthiwe khona akayofika khona. Asikwazi thina ukwenza ngendlela ethandwa yithina kubona. Kumele labantu sibahloniphe ngoba yibona abathunyiwe bazogula la ekhaya. Mabeqeda lapho umuntu uyamtshela khona abanye abantu abamthola ukuthi lo ufaka umtshela iqiniso ukuthi wena awuthwaseli ukuthi wena uzobe solapha abantu, uzophiliswa kuphela. Iyahlukana lento. Ngilesihloko sithi nje ukwethwasa akubona bonke abantu abathwasayo. Kukhona abanye abantu abazalwa benesiphiwo sabo straight, uthola ukuthi lesiphiwo soqaqwa ukuthi lo muntu uyisemfuleni ayisentabeni amisela amaladi bese kuyalunga impilo yakhe. Bathi abanye abantu mayithwasisa abantu, bathi abanye abantu uthwasephi lo esingazange simbone. Kunezinto ezenziwa kamoya ezingenzeki lapha sibone uzibone abantu bonke. So akubona bonke abantu efaka ukuthi baye emizini yabantu bohlala khona bethwase. Kukhona abantu abazalelwa khona lokho ukuthi bona bawusetshenzwa isisidalwa sakubo kuphela njengami. So akazi akukho lutho engiligxekayo kubantu. So into ebalulekileyo emakhulunywa ngokuthwasa khulunywa into enzima ukuthi uma uthwasisa umuntu yenza sho ukuthi lo muntu umphethe kahle and abe clean, yonke into ibe right. Iyo lento esithi ke namhlanje siniphathele leyo nto ukuthi akubona bonke abantu ekumele bethwase abangaye emizini yabantu. Khona abantu abaqeda yonke into behleli ekhaya kuphela. Abanye abantu babizela ukuthandaza. So ngubani uma uzothi uyaphuma uyoshona lena ubani ozokufundisa uthi ithi babotho sizulwini baliphatha ubungcwele igama lakho. So kunezinto efaka ukuthi nathi singabaprofeti sikubonela ukuthi wena impilo yakho ila. Uyabona nanami nje manje ngiyakubona mina mawuthunyephi eNazaretha. Kuthi hamba mntanami ubheke eNazaretha ilapho ubizele khona. Uma ubizele eZayoni ngiyakutshela mina ukuthi use eZayoni. Uma ubizele ePostoli ngiyakutshela buye lePostoli. Uma use eChurch ngiyakutshela ukuthi buye. Angithi makhulu elibandle ngikulona. Umuntu umtshela indlela ekuyiyona ezokwazi ukuthi kusasa naye abonge uNkulunkulu ngokuthi wafika kuwena. Uyabona. Mhlawumbe ngaphambi kokuhla igoqo enkulu. Khona lezi wathi fasha indaba zezimpawu zokuthi umuntu mangabe ukuthi kumele athwase. Lezi zinto zezimpawu lezi ezijwayele ukuthi zibe kuyena. Yes, okay. Kunempawu la ezomuntu osube enabantu abadala. Uyabona mangabe uthunyiwe ngoba uma unabantu abadala sikubiza ngokuthi thina ngokuthi ungumthunywa, ungothunyiweyo nawe ubiziwe. Lapho ke mawubiziwe ngalolo hlobo uyoba khona uphawu lokuthi njalo uphuphusa emanzini. Uthi makunjalo uphuphe usesibeni, uphuphe usempophomeni, uphuphe usolwandle, uphuphe uthandaza, iphiwo ezihlukahlukene. So umuntu osube njalo aphuphe yonke into amajazi. Mawuphupha amajazi izambatho lo muntu lo kuyacaca kangihlaka mhlophe ukuthi lo muntu lo unesithunywa. Uyabona kuphinde futhi uphupha amabhayi, uphupha usina kanjalo. Lokho kuyacaca ukuthi wena unabantu abadala abesintu. Udokotela Mohatsela utholakala eMayville ensimbini eKhathomena. Inamba yocingo 078 182 4648. Udokotela Mohatsela ke uyahlola udokotela Mohatsela. Angiushayi umhlahlo, cha ngihlola nje izifo kuphela. Ngiyabethela ngiyalapha umhlahlo wona cha angiushayi. So yiko ngithi ke ngitholakala kule number 078 182 4648. Ngiyabonga.